Leaoasavaii, lalelei, oe inu ole vasa.
Ya. Fifia le nganga le nia fiafi e o folofa whaatalo fatu le pa ia malu. Ia o so tatu watunu le ngata sa monei. Ia o atunu uifafu. Whaatalo fa alwa ia I whawhenga taulangi. Ia o no manu o wase manui o so tatu watunu le ngata I sa monei. Ia o atunu mamau. Ia whaatalo fafo I le pa ia o Samoa mai lava I o nao se I o na iu. Ia pa ia mai le vavau e o le whaavavau. Pe o iai se tala atu I sa mau I le afiafi le nei. E le suia le whaavae ma le mamalu o le tātou atunu. Mātou o fualofa whaatalo fatu. E le pa ia ma le mamalu o whialawa le tafa o le ni laulangi wa e maua mai le ni whasalaunga. E o fualofa whaatalo fatu. E le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia a fia mai a matala mai ao. Tātou wewa le ni afiafi. E fia le nganga e. Whaatalofa I lau so atau. Ia le fionga fo ia salvalasi le fionga ia leota le dipule. Junior ni pulsu ia talofa I lau fionga leota. Ta sa se lua le fiafi. Tato bala dia fato. Sai ia la fai lo. Ai me mo mu ali fo. Ole fa ko uronga ngi lo spa. Oh sorry. Sei koiki. Ngau suro la iole. Ole pese fa manga ko lo so. Pero no kamane. Lo fia. Lo lewa. Fast full tasi yang kamalo. Fakas. Oh my gosh. Sao es makayan mo. Oh my good boy. Ia la fia le nganga le ni fia mor si fia tato tunu le ngata sa monei ia o tato wo mai masani ia o le ni fo ia fia wa fia fo tato por kalame se tasi fo yoso le fo tamani ia wa longa o natala ia ele ngata sa moa ma tunu I fa mai se lava I o kilani New Zealand ia ole ala lea wa fea I fo por kalame ole nga fa ftai le fionga ia Leaoasavaii ia Danny Barati ia I loa ia totele ia wa fea fo I lau fanua fosi ma fanua tanu o lauli nei ia wale malanga mai e ui lava na malanga mai fo I ono vala au pa ia le tua e fa mai se ai fo I le nganga pa ia le ainga ia ono le vala au pa ia le tua le tina ia e tatou te le whano no ai e le nganga mawalunga sa iai le au wha mawhana o le tua ia le alaua e umarmanuia ia o le fionga ia Leaoasavaii o le aswa tae au ia o le whape toi taliu e le uto ia matoi fo ia tui au kilani New Zealand whaftai e te loa le ota o le la whatalofa ia Leaoasavaii ia fio maia la fionga Leaoasavaii polo fionga murianga tele ia whafetai le asi mai ia I se mato pausisi I nei de Manila ia talofa la fionga talofa ia ia fa talofa tu fa tai lava mo le avanoa fa talofa tu I tato live LNS live ia fa talofa tu ye o lo tupu mai Samoa lo fa fonga mai nei taimi ia fa talofa tu fo I nei ainga ia wo masani o lo mafai foi ona tune mai I le live le fa ia o le tu sa ma o share uma I New Zealand ia e tato ta uso ia io taua oh yes io se uso amaki mai pama io ta lofa le taua la avion ia le taua ia me foi ina uso foi lo mautu I Samoa Spencer Laban Spence ma lo so fua ina alala mai faleula io lo vai atu join foi mai tato live ia fatalo foi atu se mana me se ia fionga ia toala Adrian ia ma se fa nau lo fa fonga foi mai ia
Ia fa foi pele vinga mal fa tai le tu mo fa lava na mau nei avno mata ngo fie po la foi sina fa so po singa share foi il nei afia fa foi pele lava vinga le tu ia fa tai at foi fionga ia Leota Junior thank you moli atu fa tai ono nei foi avno mata ngo fie ono mau foi nei tangata po la foi sina tala po sina fa so la fa nei afia ia paua me ia tu ave me lei tu me la fa le lei ai ia lava me ia manuia lava sa moa ma fonga mai ai yep that's us this mood this evening malo fa ftai lau fionga Leaoasavaii fia fa talo fa nai tapa anga ia wa ia o nai followers datu por kalami Fatalo fatu nei sei lau fatalo fatu I le fionga I le pule o le Faints Papa Shop talainga ia motopua fainga ma le ainga ia ma talo fatu datu por kalami mo lau fionga fa taile mafuta mai Rayan Brown fa taile mafuta mai to fine ia sene am tua nai matu manuia lo waso fua alo fatu from Perth fa taite le lava ia ole nei aso ia e avea foi nei avanoa na ufionga Leota ma le tatou mafutanga ia e momole atoile nga faaftai te loi wo fia wa atolo lu funtasi ke no ali au kala ngo fa pia ko mangkua ko kala les ko inga nga fai se kala ga fa bai kusalai lo le ia ko inga pepero lang kamar nga fai ko kala me ha bullshit tu lo de ngana fa tu lo de pakisa ai fa penga winga ko inga ala isi ko inga le yo fo maka falo ai le mafofa ia mo le toile nga fa tai ia ina ia wo le ngata I Samoa Australia le o nayo ainga foi New Zealand America ia sia fa na foi ia lo mafuta mai wai ia e mo molia tu le nga fa tai ia ono fa mo nyanga le yaso lai ma se fe au au nga faia nga ole saung ai ma happy birthday se fa ka u ala le ko birthday e fa tai fo sio to rua ma sio tama ia ma sio tina ia tu sai fo I mana nei aso I fa ingo fi er ka mas fa nga ui fa tai nina tai e faltua ia nina ia fa tai fo I sio anti a masina fontile ma futa me kilani New Zealand fa tai anti alo fatu ia safua ia ma no fo alo am tuana isa o lusfu kasi tu pa I matuna fa talo fatu malo soifua le fionga Leota manuia le fiafi pokaran fa so fa tai ia lo fatu le ataua lo fionga Davy ia fa tai le fionga ia Leota fa talo fatu lo talinga fa loa ta alo Leota ma futa mai le tongo fa tai fia foi fa talo fatu sho tu fidele ma futa mai I tutuila ia ane tali mali Salvation ia faaftai le mafuta mai George Tupe ia ngalo Four Kings George Four Kings yeah I want a special to acknowledge our Four Kings club yeah the Four Kings fatalo fatu le fionga George mole ai faaftai le mafuta mai ka sister le vera ni tai me fatalo falo ia tu fine ya Burns we love you sis Talanoa faftai lava mo all the way from Los Angeles thank hey, you sis. for joining us tonight faftai Vitale Elise so ifu ilo sunga Auckland tusa semi faftai ma futa mai faftai oka wale sauor fa mong yang wola se sa vai le oka le fi ngi wa foi la sa vai le fi ele me mal ele que vai la fonga le pokalame ingo kamal ka ia vai ko inunga e kele anga se hai ele me cheni le la le la o masa la fo ale uanga ingo masangia ele ingo que vai ku le que no foi ni o kala ale vale le ia ni vai so e me fai foga nga
Fatalo fatu ai inisi o tatu wo loa ia nola e faraima faaftai la faitele tavita malo mo prokalame faaftai ia Felice faaftai lava faaftai simalu ia leuso ia Simon faaftai uso faaftai ia male Ready Rentals faaftai uso ia awane ngalo Ready Rentals male sunga le pule ia sauni Simon ia ai mana mia foi le tatu live ia e mawhai ona e sau e te sponsors ia tatu live ala watu tatu advertise e whai ona matu watu e live mai nai no mauta ia e tu watu tau au o tatu live lavare nei e so swangi so tatu company tonu Samoa ia ne fiafi ia o te ilo ala nai le umi se taimi o te maloa le ota no fofo ia e olo ia ono le tuangia le fiafi ia o te ilo foi o tae au e tu e whapenao na whamawai ai le fionga ia Leaoasavaii ia e toi foi ia tu i New Zealand ia e lenga maulunga Aftai. Danny Ia. ia tu ia tai ngoa matai ia kala ngoa o lewa mai lewa mafuta mai tau so ia se yuli Ia. sa lo foi no fionga era o mali toa foto no loa ia lewa o mai ia O fionga tulaepa seuli se uso para man malo chenro yes the channel para man you know ia fata lo fatu fo ia lo ia tatu por kalame ia ile fionga ia taala soni tu ia li ia le fionga ia tu ia li tu langi ia ta lo fa lava ele ngatailea e fata lo fatu fo e tatu por kalame ile pule o tatu toisa mau catering e o kilani New Zealand Auckland New Zealand Samoa lis male faletua ia teo ia lewa mafuta mai faftai tele no fionga faftai le mafuta mai o ni ngalo ia faia ke o mo ko foi or kaku mele lenga ka avaku foi lunga or ka por kalame ile tau mo fainga o ta sui tau va lewa malo man nei time o le no ne o tato e tato te o loi mea ia tau pisinisi e tasi le loto fai foi o le te run e tasi le loto mai le tasi le loto le watu pa ia o le nganga na o le matou tau le mau ia tau tua nal tatu tuisa mau catering ia e tasi ala te tilo ile ingoa e inoa ile sau mai sisi me sau mai le no ne o lauri io ia le si le fia le ia le fionga ia le yes the bad headed io leva io ainda vai fuel lo fatua i siotina matua le ia saseni oi ia ma famuina tina ia famuina mele ia mese matua fatalo fatu manga de fua pola fionga de tufia famuina male ainga alo ftele tu alo fatu le ila alo na ko ka mele fua le ila ngo ngelo alo spa ka ka wanga faka lofa le sio ko lua sa o le leoka sio ko lua ri e de kai ngai ya o ke pe peno mai mo kalame nanga ya o le wa mai le wali ele fa mo ke fa ka lofa ko lua thank you baby my baby number 3 wa va ai ga o ye mo suai beda go mo suai le fo wa langa la vai be ia le fo me la vale le kangi pepelo que no o se ko rua o que manga ko ya ia le ia foi le wori foi ngale o ma ka mo me my baby number 2 your eyes is like the eyes of my cat your ears is like the ears of my big cat mele la ika ko le ya tinga ya sa va sa lo fa ma de sa le le sa le wa fa ma de me mo ia mo le tenga fa tai ia isi to lua to sai fo i mane yes oka I feel very vai mai le o kinga ro mai han ka o kiro oh boy han ke fi ai sa skuni yes ngare yes sar me ring fai de sorry
Oka o. Four. E. Sorry, lo ka vai aku o join foi man matua inga mai me pongi. Ia, Sio tina yo fatalo fatu sio tina matua. Ya Evelina. Ya mai se foi fa nau pua ya fa pa ia. Ya ma na mai mesosani mai ile aso sio tina. We love you very much, Evelina. Thank you for all that you've done. Yeah, mai se foi fa nau. Yeah, Saunia le tua si taimi tu tatu whelua ia i le lumana ia taimi nei ia o le show tama ia leo la o mau atu ai le avanua ia o tatu se whatasi atu ai Leaoasavaii ia o le tatu i lungole mawhai ona whaasoa e tu sai fo i male fale le tua lea nta iai o iai ta malo fiu lea lau took over le fiunga i Samoa lea maki ma le fatua whai ona you can use English le fale na Manhattan it was very popular ia i smalo le o fiu Malaysia o ia sa iai mua o whai malanga foi o maliu atu foi o ia but every Wednesday he used to have fungale a buffet. Yes. And a show e kaka il fa ili leo le 2020 she also Lapi Marina sa pese ai ina every Wednesday so it just take me na a few mai ia tatu au pese mai America ia Puya tribe Fiji Leaoasavaii when he was still alive J Book Spawn Breezy every time they'll visit ia o ngā lava e mato whakmawai i po aso lulu ai wa ai la le fia o tangata ngā po langa not only did they come there to celebrate their birthdays in there but they also got a free show because the boys used to get up and sing. It was such a classic night. We loved it and you know o te loa fo ia lau mo fo e tuisa mo catering taking over. I know they carry it on too but it's a tradition for Matu, you know. Every Wednesday night, that's where we always sit. Tonu mo fusava no toi fai malanga mai nei uso mai yalo Samoa lo tauta uel nei taleni ol pese ia. I'm pretty sure we can hook up with to Samoa catering and make sure that we can make that happen on the Wednesday nights. But that's what we used to do on our Wednesday night. Ia mana ia le mele o tatu whaasoa ai ia e tu sai foi male au nanga le fionga i le ripule ia me se foi o le company a tatu tuisa mau i New Zealand ai sau no ia lau fionga e tu sai foi male malanga mai e tu sai foi male valau sau no tu sai foi male malanga mai le o tatu whiloa ia Fifty love so we got a call my mum passed away. She's been living here for the last 3 or 4 years. And I leo momoa sa whātawela na whale manufo ai ne. Ia, ole malanga foi. Ia, e vave foi na le tualungo la vatu foi na ole aso le vai aso e fai le matufalo love. But my mum's a very beautiful woman. Ia, so mai na sa funi sa vai. Sio tina ko inga le ngo ya apalu sidea ko ya o ia tamana ya le matua inga na I savai but yeah but it was a really nice time for ngale to reconnect with our family e me se ia so matua inga le mai Melbourne I le uso matua a sio tina Evelina they came and the sisters and her kids came over yo olato lava they, you know, but it was really good. Just one thing, Fungale will go upset for you immediately. For you know, when we got here, her husband said that she was going to get cremated. Right. Right. But you know, Samoa. And the thing is, you know, we also Christians, you know, we have a burial, and we just bury them. But
her husband said no, he wants her cremated. So that was the only thing for me. You know, it was a little bit upsetting for me, but other than that, it was a beautiful day. And you know, I'm not. Yeah, there's nothing really more to say about it other than it was a beautiful day, and we enjoyed ourselves. Yeah. Yeah. Now, sa no mani no le fianga ya Leaoasavaii tu sai foi malanga mai. E pe ia ona fai atu I nisi o mātou malo wa tea. O le whaamanianga ia le nei o loa whea po le nei a fiafi o le tatou o le wala au atu o le whionga ri pule whaftai mo loa wanoa whaftai mo loa taimi. E te loa ila I mau atu nei lau o whionga le na tatala aloa ia I tatou whiom fo I lea o le Don Reid. Ia o leo te mana tua fo I lea na rua malanga ma leo so ia oi foi le no ka so palangi foi Andy Renee Renee o sei fa pula le tu langa tu sai foi matato mantua le Don Radio ele to tau fai lo le taimi o le fai longa tangata le na ina mo le six le lo fa pula le tato le va ngale la ufio. Yeah, we were part of Musika in New Zealand. So yela la company nga Don Reid. Mam lama tangata ile upule le Don Reid. O aso ia na o so fa ia leo. Nei tato tangata foi. Le nga o mai, you know, they o ki poki mai. Overstay I saw kunga. They only been there a little bit too long. So it happened in my family, and that's why when I grew up and I started our company, you know, I named it Don Reid. And only to mangaku aku I palangi. You know that, you know, we were the children of the Don Reids. But also mangaku foi shofanga when I have children, that there was a time in our lives in New Zealand in the 70s and 60s and 70s na tupuele le falavele ya ina tatu tangata. Ia, na ye lava to tele o tatu tangata na kipoki mai ia nga mai lava le ingi ako pau le ingi mea saki sa o lava mai fal pui, you know, and then they put on a plane and they came back, which was really sad. But you know, those were those times. So and so that with us with Don Reid, we had our music company, and we developed some artists. At Ease, you know, Savage, Aradna. You know, these were my young ones. Development. Brown Hill Band. Oh yeah. The Brown Hill Band. So and you know, we had the opportunity to come back here. He's passed away now, or Ray Fruin, you know, and so Ray told his little brother, Pepe Fruin, you know, when he was at Digicel, he sponsored Digicel and so I talked to the artists for you. When we go to Samoa, we're not going to charge no fees. Oli tatu mea lofa lea I Samoa. And the other thing is, you get to meet your family. A lot of them, they born in New Zealand. You know, so that become a big thing for us in 2000. 2009. Lenga uso le tsunami you know, lenga fai lenga uso ilalo manu. O Savage. O Savage is o mai ilano manu. O foi tam titile o Scribe, porque le rope ilo o Scribe. O Scribe is o mai Putasi. O mai same district. O mai loa fai mai o pe mawhinga face fundraising. Alo lofa mai lato ainga ia o maliliu nei tangata through the tsunami. So we put on a show in New Zealand, and we raised just under $500,000 New Zealand. And so we brought that back here, and I was able to bring the Yendo sisters, who haven't been 31 years. They've never been back to Samoa. So we were able to bring them back, and then we did a show at Faleata, Jim 1, to celebrate Fungale. But, you know, in that money, I said to the officials, I need 50,000 to go to
you know, to Savage's family, nga yele makainga may lalumangu. Nga sau, accept le kupe, and also for Pokasi, for Scribe's family, and we only wanted to do that because, you know, upufasabo, e aso mayaso, you know, and their children, when they come here, ima kua ngai no makua fungale i le village. Oi, fa ngaula le ai. You know, and then ya kala fa pe mai. Oi, fa ngaula ngai si kama fungale le nga mawol so songi ka ko ke mi nga nga o mai le fanka. And so that's what I looked at. And surely enough, that's what's happened now. You know, their kids have come over and that. So that's probably one of the most best things or you know that ever happened for us for Samoa. That's that right. We were able to come back and bring back that after Swangi for but yeah malo fa tai leo ta e se me te fia fa so ai de fia tu sai fo imale ia ele le wa e si fia fo ia e tele lava nai va ngana ha paura fo ia leo sonei ia Leaoasavaii ia e tu sai fo imale tau mo fainga ia o se tatu tunu usa mo nei o le uso nei Leaoasavaii so se malanga o te malanga to New Zealand e le misiale le fo e fa eva uma avia o casino le tele o la vanga i lunga i le fisili mai ia so ia le fa no longo tu le fia fine e ma wa e fo ia le tamfainga le e la fionga ia Leaoasavaii i pe fo ia tamfainga mai o se soani pe ona sampai tono se tatu tunu pe uma sa lelea ma ngai ave faso ile nanga ka kalangwa ngai ile lumanga ile alwa so si mai ia oi o se kamalea ia le siang fa ngau le ngaf so soangi mai ia kai pe ia le upole tunu e lelea le tolo ai ma le vai e pole ala kai mi ko e fo i mai se wa inga ma alia o ke yang me o mai fa tai tu ya lo fionga i nei va inga ia o no le fa tu ta filwa i la fia fine ta tu ia ma wa e fo ya mai o se vi inga i le tu fo i fa mo yang ia malo wanga le le tai fa le malo la tunu ia e fa tai ya mo le mana tu fa alia la fia fine o lo sili la Leaoasavaii ia o le aso si la fia o sa oea ia fautuanga i le tupulanga lea lalvaoa se o tatu atunu e fua ia i pe o launga luenga lea sa fai sa e tomo fai e whainga i vaenga vei donate lea sa oe ia lu i tau i le tupulanga fai ia o lea tunu ina ia mawhainga la kou fai ia wa le vavaia ia wa ka kolu o me ia ka kou o ilunga levo la makua ia e ka kou mai la singa fakuanga foi lea pole asa o ia ku alalo ile tupulanga fai ia e sta to tunu fu el sao le so fuanga ia I think the biggest change for our young people is these things here more telephone this is their time. This is it's a good thing because it's technology for really and things like that. But it's also bad because I see it in New Zealand as well. All our kids, even my kids, they spend a lot of time on their phone. Right. So their face is in this for a few hours, but you know, like doing the fails, but it's just simple things it's almost like these things are dumbing down our kids because they're starting to forget the normal things that they do in their families. And so, but for me, the young people, oh man, I'm so passionate about our young people, and we got a lot here in Samoa. I think in music wise, the other night I was at Lava Bar. We were having dinner with our family from Melbourne, and there was a young man, one-piece singer, Benjamin. I think it's his name. Benjamin Solobona. I think it's his last name. Apparently he went on Star Search or something like that. It's a well-known name. So, why it was so special?
he sang 3 songs in a row. Ia o pese umo, Fiji, he sang a Fiji song. He sang a Josh Tatofi song. Yes. And then I was just like, man, o le kupulanga loa, that's coming up. They don't forget. Yes. And I think that's probably one of the biggest thing for our young people is don't forget where you come from. Don't forget. There's he's come to New Zealand. Poetic. Yes. Lealo Fasavalu. Yes. David Parker. Kamo Paka. Yeah. So e kasi foi ngā alo, kau mawhai foi ako i Samoa. Ai lawa mawhai ngā, got an opportunity in New Zealand. And now he's growing there. And, don't forget where you're from. And Poetic's got the ngā whaianga t-shirts. Le yele 685. Yes. And he always Always. So he never forgets where he come from. Right. No matter what he's doing, Polialang come whainga like come whai. 685 to the world. And I think for our young people, they need to understand that. Exactly. Don't you can try and emulate I mea like I fafu. But the goodness of who you are is here. He's come kikilele come pesi. The cowboy, Sam Tukun. I can't believe I don't know why he's not internationally right now, Oka for Saul Kakamkiki. He's brilliant, That's another one that's come out of here that's now made a name internationally for himself. Yes, Mr. Cowboy. Mr. Cowboy. So it's able, but like Mr. Cowboy, like Poetic, you have to refine your craft. Right. Emulate pe whaitai I tama pese I fafu. Ai whaonga lo ngana. Ia vai pese I Mr. Cowboy. O lea foi pese le fulu ulo e pole aia. Yeah, fulu ulo. In New Zealand, that song went so big, so viral, and it went viral right around the world. And it pleases my heart to see that. Eu foi skengele to now. Yeah. So she came to New Zealand and Failanga album, and I helped out on just some of her vocals recording. There's a reggae song she did, and then I said to her, "Keloa, ngai kele mawa mo fans. You're Samoan. You got Samoan." And so I said to her, "Lelo kango kusi aku fasi me le pesenga. Le Samoa. Olo falena mo So I write that song write that piece for her. Because I said to her, "Wai, there's heaps of Samoans around the world. That's right. Sing this piece here, and they'll all become big fans." Yes, sure enough, that's what happened. So, don't forget where you're from. Don't forget who you are. We are Samoans. There's nothing can change it, but that's your superpower. You have towards the world. Singa faso so akunga ngeke mia, just faso. Poa fa mali ina le fa fasili era ufionga. O le mele o le kali ia Leaoasavaii le fiafine. Alo kingo fongo mafofau po le aka le ngia le lile o foa na le connecti. Wa le la mai ngai o Mr. Cowboy. La mai si. Leoka. La ngai e ka ua fo ia e ngai kangaka ma because every time I come over, he goes makua. Something for our young people need to understand too. Le kosi makua e fa manguia mai I makua ya So don't I want masa salo I se fe au e fai. Yes. Posing fe au vonga for your mom or dad, Leo só colinga Leoka. Lo que eu queria falar para mas é como se bebê.
Ia, ole whaatalofa mai, e mantua fo ni tau so ia pasene. Ia, ole whaatalofa mai. Talofa pasene, oh man, we sola, kia i kanisila. Ole, talainga ia tu auto misa, whaatai usol mafuta mai, vai leo poamo mafuta mai Wellingtone, whaatalofa atu, ia. Lau fionga Samoa ia ole maua le whenua inga ma le fionga leota ma le ke roka ea o langa le malanga Leaoasavaii ia ai whaasotai mai pia umar tatou live o te vai atu i lungo tatou i leo mai a tatou mana ia whaasoa we ese se ofisili manua ale maua le avanoa lei ia o kele ofisile elang ke mamanga ko kai ale wo no kui o le vasa kanga mai Leaoasavaii ka show ile po le lua vai aso Taiwan e ave po na ne taimi fatalo fatwa i si matua inga ia le reunion no mai fenga fumono ma ile ainga fuimono ia mai se le ainga Fritz e se senga ia mai se oi mo ile lawa o le fionga ia tuatanga loa mingneng wai ia whapea le pule ole tatu company malosi ole simply the best ole sap ia ole tina ia Fiji ia peo na lawi loa ia lona swafai Fiji peo na ia ile maftanga le fiafi nei o lo fatino ina ia salonga sivaenga le mato reunion i taimi nei i oi mo e le saka ronga ke ro kia nga va okay lo ala nga lenga mention le wali e kausima ku lo winga la kia luele perspective ia fatalo fatu i mato ina to ala wa su to bua mention ai inga foi le sunga le popo ma na inisi ole maua ia to swafa lo ina tato fia le fiafi nei ia malo lava ia famanuia toa ia le porkalame tato reunion ia sa mauli fo fanga uma le nei vai aso ina ia fa wina manuia le sa malo fa ia fatalo fatu sese ia mamuia mafuta mai ia maniu mafuta mai tato penensia paunga fatalo fatu i lau fionga foa manuia porkalame mafuta ia mareri pule le tafaftai ia ole na brother, can I just mention something? Yeah. Go ahead. This time looking in Samoa, ma ngai o fale ai ngai ngo ai. Se ka unga mai inga pingaki. I love pingakis, man. Ma ngai e foi fair foi Bella's Kitchen. Bella's Kitchen, come on, Mikael. Yeah, big shout out to Bella's Kitchen. Thank you very much for friend. So beautiful, and then there's a small place just outside Bluebird across the road. She makes the best fried chicken, man. Like I don't know the name of the place, but we called in there and just had lunch there. It's a very small place, but it's local. So I just I want to thank them. I think it's her name is Terry and her family there in that shop. Everywhere I went, man. Thank you very much. You know, man. You know, the service has gone up. You know, makanga. You know, and all the hotels. You know, we stayed at. But because you know, we sort of lacked that back in the days. But Melo makanga Las Vegas Norris Cafe. That's another place. You know, and I think. What is it? The grill last night? You guys went Island Grill. Yeah, Island Grill. So, Leaoasavaii. These are great opportunities for these local companies. That's right. To come and support you guys in Iluapukalami. And so you guys can help them as well. Yes. With the and share some of their organizations and their companies. This whole thing is all about sharing. You know, we can share this. You can talk about that. You can talk about this. But the main thing is you help each other out. That to me, that's the most important thing that we see. Right. But yeah, thank you to everybody who said hello, and all some of my friends who are here. Shout out to Jeff and Joe up there in Vailima. Also Jay. Yeah. And Tassi. Jay and Tassi and them, yes. But
But thank you very much. This is a brilliant show, and very happy and honored to be on here. Malo, yeah. Ole la fiafina. Ole ke vai, ole ke whamolongo kui le whaasua le ka ke stile fiafina. Ole ma mai whaasua I pisi pe whale ainga le. Ole si na ko kene le mai whafo mai regs mai ia o loa Samoa. Mai ole sandwich le 2 over 10, 3 over 10. Sa ole ia. Wai. Te no sir fia fo le teine le palangi le savai le wa kauma ngai yo langa. Wa ngalo ya ole ngos kengi. Le nga fa penga kaus fa ia kamare I palaudi. But ai ngi langa I langa show malanga malanga vlog le fa savai. E o nganga ala mai at kaya ko ngor fale o ka kala pola o soro sami. Yeah. E kango mai ma ngi ale le scenery. Ale ya fa e ko la river le I lauli le. Ka fe I ko lauli le la river. Le ale ke fa ko le la ngale ke ngoluanga ngi ngoluanga I lungo le pokalami tau tai ai. Le uso ya asiata man le. Ole ingo le le o tai le ingo le o tai sa o le ingo ole ringa le le la po o ka nga mau ma ke mai ko. Fatalo fatu se uso le alangi malu le mafuta mai LA. Pirasio ia o se tasi fo yo alo sa fai mave fu o se tatu watu nu I le ta longa le fitu. Sa mata alo fatasi ma le uso le ia wa. La si le fia e le tau fai loi ai vai le al fisi le so ya se yuri le fai mai se tu sa ma fisi tu ya tani e wina ya il ka uso ya veikoso ya le la wa mai fisi le ya o le fisi ta wa le uso ya se yuri yo le la atala no ai loi winga ile mena la ma so ta I ma le uso ya Leaoasavaii. Oi, soli fa cole vabbè. Oi, Jesse Matananza. Pe sinigare, ide se yuri de fai mai. Fa pa ia sinia ku le mafkanga ma le ko inga. Marka ko inga. I think back in 2017 now so. Lenga ko lenga mawa ko ma Fiji lalo le one love Tauranga pe le first time banga lenga introduce lo wa ke I foi la Leaosavaii ele o ko ka mai ku sa mau ele ai e pipi I le ngafa la ku sa mau e kau ka ma ole sa ale la fa so an Leaosavaii le mena la ina connect male me foi na o le nganga fa tai na tamai a Fiji ia wa o le mea moni o lo ka sengi I Hawaii ia o le to finele ia fati le sa no fo ma Fiji ma le ma veikoso o ina le so tanga o le vano ia wa I por suli mota le ala o le me faftai to ino lewa maliu ia o le nganga va ina fetau ia ma tangata nei ia peira le fionga ia Leaosavaii o le taimi nai o atu tamalo e ko aongo manko mape va aia remember beikua ia foi lengo skamalo maliu lenga ia roi lalo I Hamilton kanjek yes o le last fa atu ela utala o le nganga fa aftai fatu paito ia pole ia wai wo mai nei mea o Fiji o le uso ia veikoso o le maftanga e nganga fa I do tu sa ka maro Fiji o ia para ti mai uso my cousin it's a tala tu sa mantato maftanga na a big shout out to our sister Burns. He's watching from LA. Burns ngava Fiji. You know, not only a manager, but she was a sister to him everywhere he traveled. You know, Burns lavanga. She took care of Fiji. But Fiji is, you know, he's a friend. When we first
got to meet Fiji, kaukaua I pesele Josefina. So when I heard Josefina, o walu lo sue o fa pe po aile Samoan ares le o suar pesele kaval pesele o Josefina ai sue akunga so le or kanga ko le fikir kanga ai le io ai ko pese mai in the pronunciation o kako upu so that way, I put him up as like a legend. And when he came to New Zealand, at Whaingang Show, every time it's away Fiji, New Zealand, I always try to make sure I'm the first one he sees and the last one he sees when he leaves New Zealand. So skemi I sa away I Aotearoa. I'm the one that I always try and look out for him, and whatever it may be. Lenga ma kakawhelua ia for down in Tauranga. Anybody Fiji introduced to us, we make sure we try and look after each other. He just passed away not long ago, and so he did his first homecoming festival in Fiji. We all numerous show he did here in Samoa. And the Whailanga homecoming show, his first one, we were in Fiji for it, and also for his passing when he just passed away. We were all there just to farewell our brother. He's done so much in our music. Fiji Vaikoso is a legend in reggae music. Everybody from UB40 all know who Fiji is. I love it. For Seuli, yes, brother man. It's our brother. So when he passed away, I made sure that we were there to represent our Samoan side. He loved his Samoan family, and so I think that's as much as I can say about Fiji. But Sauno tu sai foi mata sponsors and Leaoasavaii. Walo te man fo I tatu time. Le man nei o ta malo le Leaoasavaii man fa so le wo ma ngai ya le ke loi fai mai so to ru ya war ko ke le fai mai mai son ma ngai o fo ko mo fo a fa la ko me lo ko mai lang mo fak no mai lang mo nga fak no bring the green color like the hawk me na choosing of ke mga oi me maka ke ni mga okay o le birthday mga oi me maka ni me ra mu bu bo ya nga ko ke ro me ka o me ra me maka Yes. Yes, thank you. Deu so ya mo lengi ya o America nga so Alaska talo fa bramo ya le maktamai ta so kalame ne Leaoasavaii o lo ofisi mo ya kan vai ke fa mo lo pa ma ngai ke le lo kalaanga yo lo fo ia portfolio ile kulanga le ke le artist nei ya so soani ile ke le ngai o tatu tangata vai nga ko musika o ifo ka ko ia musika le pa mo mai mo me le fiafine ma ngai ka mo Leaoasavaii possible ale speak live filis kana yes kamo lifi ngali si yes kai pei ko ya ale ponga le pokangi te dia fo kamo miele ko ma foka ya di man ponga pokang ya le si ingale ngasi lunga kinga nganga ma miele di nga ai pei mena ka mena mai
Mai yang amele. Yo. Wala kamel pe. Yeah. Oanye o fuanga ko ile po niya ko sa ile lo mga ila boya ya platform o ile ya igual que falam longo qua que de ole vai ngale kapa mai we e vai nga ka pese yo kanga pese promoter ko ngale e ma nga ya que le oanye o plans ya po niya ko se ile mga ile field mole manguia o suka ko nguia me se ko ya ngai bo mau soro Fakai lava yoi. Yeah. La fionga ya Toyoti. Lapi Marina. Fakai uso. Yoi. All the way from Gold Coast. Solo tune mate. Love you, cuz. Hope you're well. You know. In the future, le lumanai. At the moment, kilo pe share ko afua. O awe faila wa onga. Technology. I have a hub in New Zealand. Ili tato area lea in New Zealand. Ka o South Auckland. Ya ka ulo South Auckland. Ya o Tara, o Mangili, o Manurewa, yoi Papatoe, o areas sava le ko kele ka ko kangaka. So in the technology field, it's really expensive for our kids to get involved in technology. It's not only the devices, laptops, PCs and programs. But the thing is, it's too expensive for them to get into it. So I started a hub in Manukau. And so I went and got some funding. And the first thing I did was whakau mai computers. Yeah, computers and that. And pokalamis. If only, but I made it for free for our kids to come and learn. Because I know it's hard for them. So, exactly what I've done in the music with the young people there. I'm doing it now in the technology field. That's right. One day, come kiki Samoa, at the moment, they come kiki Samoa, he works for a company in New Zealand called Weta. Or come kiki lalia. He does pukalame. It is keva yaka yo mai pe like King Kong, Planet of the Apes. You see what is called facial recognition. Koi fai mai fallinga ole ape, but it's like human. He come kiki ngoya Jacob lua manuvai sua. Come kiki uri konge, whangau, you see the Samoan. He's the head of special effects. So it hit me that, man, our kids can reach their opportunity. So that's my thing now at the moment, and I know I'll be doing this for the next probably 5 to 10 years. Because I want to make sure it's not just Jacob. He wants more of our kids in there. Ngale whapa senge lava kanga ka Pasifika. O ye kongo le Technology Institute industry in New Zealand. 4%. There's less than 5%. You know what I mean? It's so small. But if I can try and double that number, there's around about 5,000 young people. Pacifica, South Auckland, in more opportunity. So that's my goal. My goal is to get 5,000 young people into the industry. And the good thing about this industry, when they get their pay, it's from $80,000 upwards. So straight away, if you got 2 or 3 of your alo to the family, it sets up the family. You don't have to try and become a rugby star or an NRL star. You don't have to be a sporting star. Our kids can then start using their minds to create whatever. That's where I'm trying to get to. Because I know the future. We've been on these things, telephones, for how long now? And remember, it started off as a big thing.
Now you can buy things. You can go online. You can go around the world, pay bills. Yes. Everything is done on your phone now. So e ngofolo mafau I lesi 5 kausanga po lesi su kausanga lumangai. Ole anga inga le langa le la lunga ai. You know, in government, every aspect, you know, from the marine, from the war, from all the aspects in life, technology is the way it's going to be going, you know. So that's my so fa soanga gaming o le lumanga inga lo ke va ai I alo fa o kakwakungu. I think the technology space le Camilo in every islands. I think his name is Tony, and he's just spreading the news of technology to schools, because that's where we got to get to. We got to get to schools, primary schools. Our kids as little as 6, 7, 8, they need to understand, because there's a there's a good way and there's a bad way to use technology. So our thing is teach our kids how to use it in the good way, in the best way, and protect them, because there's things that are going to come up in the future that's going to like our cultural stuff, like Samoa dance, our arts and craft, in mawalo AI me umanga. We don't have an opportunity to own that stuff anymore. So that's the bad side for me. We have to learn to protect our thing, especially our culture. So because as soon as AI gets hold of everything, it's gone. It's gone, and you know who's leading it? The Chinese. Yes. They're leading everything. So we just got to be wary of that. That's all. But the future is ours, and for our kids to hold and have. Malo, yeah. Wah ma ngaya kwa se ro fa ngolongo. No ma ngaya ke le fa so lo mai moa mai le malo le tunu ia tu plan tala bo o fese me o mai moa mai le macho por clame le fia fin nei fa nga ka ia ia kai mi ma fa tuanga yo fa mai para ti le fia fin nei ia wa e sa o le technology le kai mi nei wa sa ai ka ulanga ia le ma nga ia la le va nga le sa ngo ia Leaoasavaii le fia fin nei a fo o le sa no mai o langa plan along a cole mau le 5,000 young people here in Pacifica. Olo ke le nga amenta afa pe o le se fufuanga here fafkai fo le avongo o lo fo ia le ali lava e faia wala ma faia fo nga ma ngai lo pokola melia o faia fo o ke alungi usiga and then what I'll do, I'll set up a Zoom for ngale every now and then. I'll share what I got over there ia vava ia kakofanga and families to be able to support it through, and then little by little I can bring it over here and start opening up some eyes. Animation, 3D animation, me your live stream le fai YouTube streamers o me uma ia e fai uma connect uma, and then our kids can then everything is money now. You can make money just live streaming, create you content creator. If you see Uskang, ole faka va ayong he's a big Samoan boy, but you know what? Fai lava langa content creation makulunga ngai ula vangalu America to meet the Rock. Le gaming fa sala la way ile moana too. And those are the things our kids can do, because the creativity of for our kids, man, they're so creative up here, but they just need to know the tools to help them. And so that's a big thing. And I know in Samoa, it's me faingo fie funga ma fainga fai content creation, do the good stuff and not the funny bad stuff, that's what I think is a good thing for our young people to be involved in. Lole vainga le penga ka wa ya content creator se fa ya vainga ole tukulanga ni sa mo le content se ave lunga TikTok
le i ona ko sa le creative o kamiki ama le youth nge ya ka ko ai Paulo me le i la ko me ko kia ho ia kam fai fa ku maulo kai pe le menga fai skama o sken Inga ia fai ro fa ku mau se me inga ia to earn some money ia langa mere ka ko ko kele o ka ko ia ngalo vai ko la si va mai lumo se o se classe me la fai And that's it. So, Aleoka, it's exactly that. Because everything, you have to have a plan. It just like business. You want to make money from your content they create. You got to have a plan. And if you want to know where the plan is, have a look in here. This is your university now. YouTube University, Google, AI, Meta. They can tell you and teach you how to plan. Chat GPT, or let's see area. You can just ask the question. How can I have a plan for content creation? And then it will just give you the plan. So these are little things I think in Mawhainga Whai, the young people who are there, because making money from this, people are making money, and big organizations like Coca-Cola and they sponsoring these. Uskang sponsor ngare whailawa mea malia uskang ilunga onga content, but behind it heaps of sponsors like sponsoring, you know. So yeah, that's just another area for ngale Hello. Ola Leaoasavaii le Fiji. Le ile uskang samo. La kamaya skeng ni ke mai mo mai go. Sao le. Ni ko le skama. Fatalo fatu le fionga ile alo sao ya famatu. Oh. La kakamba. Yes. Fatalo fatu ile fionga. Sao. Ya fatai fo i mo fa manyanga ya. O leo fa ya tu le fiafele nei o o choosing o fu le o fu ware por ni. O green. Fatalo fat foi te o matavu I fo mai nonu ya. Alo so te o matavu I fo mai nonu le fatalo fa mai. Oh yeah. Talofa I fa ma vai le por nei leota. O te fia talnoa e mantua Leaoasavaii le taimi wa o le plan le lenta o I lalo I Hamilton. Mantua le menta o e meet ia paito le ona o le manko mo. Na tau mawhai ia le fionga ia Leaoasavaii. Ia ma le uso ia paito lea o le ona o ia o le whata maa o le manko mo. Ese nuu I sa moa e mai ele manko mo. Ele ngamalaina na o tala noa I le fionga ia le niu. E winga la I le mea nama o le fionga ia Leaoasavaii. Ia o le na maa ho ai lalo. Wana whai e Leaoasavaii pau a leo le nuu. O lau kamare sa. Pau a nuu e mwhainga whai ele manko mo pi sa moa. O mea la ia le fio atu Leaoasavaii. Na matau nuu ai o I le center o le manko mo oka. Ia, o le whai atu lau tala lea na o tono le mauta o paito ma. Se mea matau tia. I nau vai tato wo le fale ainga I le center e mua ta avale e tau te atu vai fa pe ngai mai lima ka fa kongu me ka keo ai kwa ka maua paito I ko kongu fale ainga le winga la tala ia sa tau mo fai foi ngale no fionga le ta sa tau mo fai e a mai le e fai se fainga yo ai kia la ia o ve ya para ti ia so swani mai me tau a onga me fa penga o me fa pena o le manko ma pisamo o le system matai so we was trying to make a plan for ngale a break in na le system le fa matai e ofi mai gangs wa o me ni in a good ways in the good ways e tele ile tupele I le vaenga le ai mesela vai gang but o le uso le ya paito o stasi foi o alo mai le nuu o manono manono tai fatu paito ia na mata no ma so fatu ia o le pau ole mea e tau fai o le tom fai e help mai mea tau wa onga me fa pena e fai ngo fie ona matala tu wai ia pulenga nuu ma fai pule I te tonu le afioanga ai le no fatu wai sa o fa so ia ai o taimine o le ai penta ai sa no fo I de fionga ia le o se fa aftai fo I na tai
Ia wo o le tangata le ta wana o vai le TV. Ele ai ali o le mangu ka. You know, like I said before, you know, for us as Samoans in New Zealand, there's so many of us in different areas. Yes. You know, in Mongrel Mob, there's also like Tai said, he's a Samoan, but he's like, they call him the dog father, or kai ka ia ako in the mob, o Samoa, you know, and so I fai foi fa masanginga ma le fa uso over 20 years now, me and him being close friends, because I know that he's leading a lot of our young people. And now he's just all about forging new things and moving forward as a group, you know. So but he's a hard case fella too, you know. You know. O le me fai da ukala. A e va ai ka ngakarea o le makualeanga. A o le aso le nga mawhiloa ia i mama ma fai loa fu i riska mai leanga fu i lo leanga ngulanga. Nei o le winga o la utala. Feko ai ali o ngā ke vaku vaku o le ma o le loto maua lalo. Kalangoa ka ngaka ese whaaloalo. Yes. Le winga o la utala, don't judge a book by its cover. Ese Longa winga whaaloalo. o le winga sa o lo kala fo o oela le i ka ia mango ma. A fina ngalo ai ele. Wa kaku mango ma. Kei lona. Mango ma pala i oele fasia. Mango ma pala ngai. Mo mua se. Hey, yeah, yeah, we want to say thank you, brother. Yeah. It's an honor to have you today. Yeah. Ale uso fo ia Leaoasavaii. Yeah. Na malanga mai ia ona o le vala au pa ia le tua. Ai o le nganga whaaftai le nia fiafia tato por kalame ale RNS. Ia e mo moli alo ia tu le nganga whaaftai mai le li pule mo mātou tangata. O te iloa fo i o se wha manuianga i le nei por kalame malau whaafonga. Yeah. Wa o le nei dawa por kalame o la mātau mawhai. Se taimi o iluma ma o fo i le avanoa ma le uso ia Vincent. Ia po o Vaughan Skipper o lo inoa i to tele. Ia o lo i le aipa ia. Le ota. Ia o le a tau mawhai fo i. Ia o se tasi fo i o uso. E mawhana le mawhtanga ia. Ai o le nei a fiafi lau fionga Leaoasavaii. O se whamanu ianga i te tonu le nei por kalame. Ia. Nā whaua e sau e sila. O a fo i ni mea e te iloa e whaare le aile tau ngā uso. Ia o le wa e iloa mai le mele ma ofisa. Ia a fai fo i te manatu. Ia e fai e fia whaatu se hapi nei Samoa. O lale a wanoa tatou whanua. Lauli. Mai uma computer o lo matutua o to ina. Te fai mai e ao. Te maha o e wha mua lo makua se eu lo makua. Sao. Eo e ao le ngā whaaftai. Ia e fai ai masui o le mātou nei. Ia ma se fo i o le fionga le li pule. Mo molti le atu le ngā whaaftai o le mātou te talo. Tai au a ena, ia tātou wha mawai. Whaatou wha. Ia i tū i o valu tātou wha. O le mātou te talo. Ia malarei le atua i ala uma. Whaatau nuu le whainga malanga. Awane ia whea se tua i le ala. Ia i po se maafiti le ala. Ia i le soifua ma le ola. Ia whaatau nuu. I le meolo o au mai rai a inga ma wo. Ia o lo whaatali mai. Ia o le avanoa le nei. Ia e whai e fo i sau noanga muli. Ia mai e wha mawai atua i nai tātou wo. Ia anga o lo wha mafuta mai le nei a fiafi. Ia ona wha mulinga le fionga ia le ota. Ia ona o wha muta tu le ota. Ia le whaftai lava fua leota muli lava tu whaftai mo nei fo i avanoa. Mātango fia mo whai ene whaasoa i nei a fiafi. Awa ngalo lava iau. Whatalo whatu. O le si au cousin. I just met him here. But he's le va'aia ia lauli le maliatoa. He's like a security or bodyguard. His name is Fale. Fale, if you get to see this, lovely to meet you, my cousin. You know, ke for you, you know, he's someone that in my family who's doing this great job. And also, fui maongo pune. I told you, you need to get him on the show. Yeah. He's from Melbourne. But he helped. But
it doesn't matter who fast or whoever. The main thing is, the main thing is Samoa is one. You know, and whoever you get in the show, you know, as long as people who can fast and move things forward for us, and you know, as a country, that's the main thing for me. Mori atu whaftai se o matua inga mea o tō alala iaima tō tune mai ini tato live in Melbourne, our family in Melbourne, our family in New Zealand, ma se o matua inga lai sa fune o lesi o pito whale asiu. That's my fesolai a pulu, you know, so you know, that's my father's family. I just like to a big shout out because you know, you guys also support us as we came here. Skoinga kuala whangala I Leaoavaii, you know, my father-in-law and his good lady and our family, my wife's family, Kuala's family in Leaoavaii. Thank you, support mate. You know, your shoulder and my shoulder, you know, so, you know, it doesn't matter now, everything is finished, you know, and it's time for everybody to get behind it and move our country forward. Whaftai for having me here. Ese makau kia ngingu i sila kalaanga. But you know, I thank God. I always, you know, my friendship with Afua, it always brings me back to this village. You know, and we did that thing. Remember, we did for the primary school. Yes, we bring the kids said, you know, Jacopo, from Japan, come up for Jacopo, so for Jacopo Masanga, primary school, so you know, these little things we can do and keep bringing it back to the country. But Leoka, thank you very much. I mean, and all my friends who are here in Samoa, too many of you fellas, man. You know, New Zealand, I love my going in Samoa, my lord, Kosi Ainga, Kosi Makua. You know, look after your families. It's very important, you know, and I ola singi o onga vai I whafkai lava. Whaftai, Leota. Yo te roia ne fia con mo le valenga contai Leaoasavaii po Pralati si le fia le malo le tunu ia whaftai fia molo sao ia mai seo le tatou maftanga ne tula le fiafi tono le ona o nga se faso fo I tupulanga la vaua ia mai se le malo se tonu o lo mafuta mai le program avea foi le se lu itau ia mai seo se famanatu ina ia manatua tatu ainga tausi leo tatu ainga ia ainga pe ona yai ia ole fiafi nei le fa me fese fam talang wa manga o ai koe afa pe ke afio I New Zealand ia mfainga amai ala sunga on live ia mfainga add mai oi lunga le link ia tatu fa soa ia pe ona fetalai ia fo ma na ia fo I leo vaenga pe nei sau no ia se manguia kasi ko I fo I si mako fio anga ia masamo ia mai se fo le por kala me pe ona ne fiafi toi fa talo fo mele por kala me la fa u mako le fa kalo fa mele malo le tunu ia le malo le tunu ile tato malo ne fiafi pe o tulanga na ia fa malo lu atu wa mai ata tu tai mi fa tulanga ina pe ona yai ia Leaoasavaii le fiafi ngai la lenga fa mai fo le of me maka me maka ma le fiafi ngai ai ke lo lan ka me alo fa ile le fiafi pa wala me ka ke fa ia ngai e fa ai o ka ko pokala ngale usu ale se la me maka la e fia e se lau lua se lau ka la ka wal ma pese le la usu la fiafi ngai ya ia pe ole vaenga fa ai o ka pokala me le fiafi nei o ai foi ngi se le malo le tunu o lo fa ma kuinga lo waso I fua ile a fiafi nei le aso nei
ia le ua maua pese lang mea maka I e mafake fa mea lofa ia afua a le maua se pepa lang mea maka ia le ua usu e maua o le kau fo i o le siufonga o Leaosavaii le lefi ai ia me langa fa koe afua i vai ke leo me ia le tafine le la ko loka ko pese ia ma fa manguia le sfanga o afua a ko rufia fast fast Makuos kama. So me ko ingas lo makua ia ila tau malo fa mana tuina ia sfanga o le nei wala so nei na I tama matua tina matua pulang talvo ngai kamaiki ia fa manuia tua LNS live ia mal matua show le fiafi nei matua mal malo fa longia ia to wasoifua ile fiafi nei ia mai matua nei ia happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fua. Happy birthday to you. Ya Manu Leaoasavaii. Hey, Manu Leaoasavaii. Hey, Manu Leaoasavaii. Fa manuia le tua. Vai tau roa. Taslo tau fa lima on fitu van taslo. Ya fa malulu atu leo atu. Ya ai le fa mina tatu pokala mai tatu fa manianga mole Italenga ya fua ne fiafi. Ebi. Hey. Se ka ko fa manianga mo malula tunu lo mai mo mai. Fa manguinga ko sfanga le fiafi nei. Ebi. Hey. Ya ai fa wi o 12 matu